Bobo ya foi. Yes, a free November 1st. Ya kwantimpo ebie ni wa mo befa so biom. Na ehye no so na mbe ye adwuma wa mompatam enkram wonnam eyi wo mpatam to say eye baby ameti we tantra sa ekwan no ekwanfo no ayenam so ho saa no na mututum saa na monkona mu akwantempo no de munsisu biem entise no so yese we eyemra o ebeye adwuma se eba ye regional minister kan ye na chese ache kakra na om se na consultation ekoso ente se de ye de date aba beto so de na chese bibia de da ne kwama wie peye enti asem no na wie ya no se from November 1st abobo ya no go pass Temamoto way you no go pass Kumasi highway so no nti monti ase na kwani bi ye mfifi ye apoemantemu wɔkyerɛ sɛ 2015 ɛna yɛkyerɛ ne tumu in fact they are hosting abusumi how many years about 5 years afei no anya ne tie didim that's what kunempana ye wakunempana anya nokore ba yɛkɔhwehwɛ mu yɛse pneumonia ene kun no watimi ade wadem 5 years 5 years ni watrim 5 years nanu ye na say ye present the congestion ebi akoka no a wa free mo entene ya na yaka se ukoto obi so the prison enyu obia wodem na ye criminal da bio enyu obia wodem na 5 years mane hunu enye easy bra onyankopon so den why at the end of it all ye the nyame ase ese wa nem wo ho enwuo na wapie eno so any the most important thing at least was it compensation no ese se yetimi was se wotimi nya lawyer ema wotumi ekope compensation man of say ese se nefo oja ho nyina ka wuram ne nsa se nyina nkrofo afa 5 years of my life nkrofo sa motene wane so ne din a mo ball ne nyina na satakra 1 week hwe amanfo brebre medical 5 days hwe amanfo brebre na se we all connect so wayere e wo ma ne makra mo go school asem Africa and our papa na akokun we can you imagine na at the end of the day I beto dwa say na wo hwe say yes enya no kra no ye asam no court ema court kra ehwehwe mu ma ye de autopsy report ne baaye e be kire say pneumonia ne kun no enya no kra no ya nsa nya na ama na nko ye sade ne koto mu a bepem ena no amnesty for present decongestion na akopie mu akoka no Onyankopon so daily graphic no me fa the chronicle the bokrata no ento aso na wɔkyerɛ sɛ national security ɛna no wɔn bowura mu ɛwɔ national lottery authority akache na deɛ mo kopie hɔ ne sɛ yɛkyɛ sɛ June busumenum ɛna lottery for sign a contract bi ɛsɛ yɛmrɛ wɔn yɛbɛ supply wɔn nneɛma na contract no mo sign yɛ no na ɛwɔ sakatua no kra no mo tua no 90 days after 90 days contract necessary nneɛma no supply no so ɛbɛduru 2 weeks pepepe after wɔn sign a contract no nneɛma no ameduru sika no so a yɛtua ɛde ama adwumako no a yɛde saa contract no ɛma wo na sika no de dabrem sɛ gye mo boa me na mbodin 1,309,000 sɛ metwa 1,309,000 Ghana cedis any where the da no metwa ko ye ntan so sika kese mu senti so let's go away bin times yentan so bi munti wo bodia enti sesei no emu hwehwemu no enema no ama sika no so a yetua June mu enti national security abawuram ya wo ye mu hwehwemu na aflao block ya akofa semebe block de asembebo asembeba enna enei so for shame
aso ehwe nwomesua wonsam so e de abeto dwa wo se enche bia we yiri bam 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 we ye beka obia no atum ne awie na fei de wo ma ultimatum de ono so hese wa wutimi akoye wa de na je se ni nyina ba betwam na aso ensenya no nko a wutimi hu se enwuma wodo a abandada ne frase ana se eye o manager pade a ye jeje ama na ka wura mu no enye we nko a bebre wo ho na ne nyina so wo moti wo mani ahwe se be ya wo beti wonsa e de afri ho right sije nanakua yi aflawunsema okay and yeah picking say the Volta regional minister likely say will be lead some government officials na boko makona na ho na omoni na akokasa so on kana komantu ni yem na e block sense me na de o man panika no so ya fa ho abufu a onya abutre oh Johnny some on the chop komana na no yesumase da be na nyama panina ko pacha we na yesumase okutre kwa win makwa mapontene na akwati hu fifiri oh ba say my brother be asam de se mampani no ana kan ye enti se chopa bebe mu a mampani no anko pacha na no kep kosudie nyo no na de hwe ho eni ono so na de chopa ko ye we ya boko enti ne una na jobro na unkwaso we ya information I pick as last night it's delegation be kona but eni amukwa kwa mama bibi enwe peye oh zania there mama bibi enwe peye na so obey eye eno no let us say chronicle no nti chronicle so the assembeba daily guide na otwe wie yi wale ho boma se be ho yes papa na say mampani abedi e kire wo jane maame agea mariama baumia ekwan kra aduwa no ye mampani ko bi ene na otwe wie Ghana nyina tukosi wale enti eyi no nyame adom bibia akonka yewie na aflawnsem sem yi na wacha se NDC fo ni abrese krodo momani ya hane dende na wezo NDC fo asem we say nche da NDC fo asem sa mampani ena ayi oman hene akoka bibi ena ono so di muaye akoma no ena oman num nyina susu se mampanim se na ne muaye no ano hye kakra enti na nke so na wezo NDC oh say ya mama ne ma no nkoyesa o mama ne ma no nkoyesa na esa na se mo ko na be NDC so NDC ni na nso ye nana yeah oji obia amanyokwa wudu o Ghana ha nyina no oji wo oji obia enti mo koya de ne sa na yete se na mo pese mo se na NDC atade enti NDC ni pana bia mampani akoka no ana se da bi ye ma ye nya de ne sa nana ye nana woti adwam wo panimu a otimpani akonwa so na bia bibia kona anyeyi enti yemfa party sem no ne political party colors no to nchen na yenhwe na yenkasam no sade esese yeka na obia ente ne ho ase enti eno so eno no enti NDC fo sade delegate ba ya was NDC fo tinwa sore wo sa asem no mama mutinwa nana na we na onye NDC ni operation frontage clean your frontage eno so edaha eno so se de kane no nenka wona mobia fichira wo sore ya pra ho hwen afede adwuma nyina ya jama ena abai ena ka me ba adwuma wotimu se efie bi ewo sa kwan no so ewo ma 7 park ekwan na ekotantra no gata wo emu asise etwom asini asase na beye po asini kwan na beye pe and enipa wo muti safie num no ete sa gata na no nyina te ho twen aban na da bia me ka me se ba bia na na do tin ensuo to a flood enko ho da na wo ena wote ho enti gata na emunu choku na echoku na achoka ne asase na beye pe no enso no to ebe wura ufie ho wona abefra kwotena usile nso
ansa na nadmofo mmra no na ebia na de ebe ye no eya ye wawie enti operation clean your frontage na apa no eba ma ye nyina kane sebe ye ne nko mo de tankers no so aka ho tankers kane wo ba wotimi kohwe wa nkuram wo ma no wo waduro mu wo ye kro timi esama wo se ka cho se ma me nti wuti wa osen aporo se wo ba nwusai enti yesre sa dwumadie ya ye empani de bai ye nyina ye nsomu bi sebe ye betumi asiesie ya atena ye ho efrese so ti ba bi ne se eho no edi ni a eye wa obi ba wa ehu ni soro bi anim na ye nhye ne nso santi se de eno soso ne nia aba betomu ye de ba besiesie ye atena ye ama ye atena ye ate enti anopai daily guide ono so ne nsem a eso no ya wode ba ye ebi ena mabobo so no se metam ne bi aka me fa ku na fe but Besige answer na lepia beto so no the still with the Chronicle newspaper now we share page 2 Greater Accra should be renamed Ga Adangbe region. We know the Greater Accra Regional House of Chiefs no o my appeal to Omampeni say be ya region no on renaming it bill instead of Greater Accra region no yenye no Ga Adangbe region. And this is an appeal on Modia Omampeni. Yeah. Enso ki aka Greater Accra ya mana ye do. Ja wo ben. Ya ka nana ye dani ano e be ye dani ano pa time so ne se etumi ba mu sa na ye dani ano a asembebo because ya ka Greater Accra region no ama aye de papa enti saa so nananom so epe no enti sebe ya abodwo bebenti ye ne saa na kyerese ye kwa anim na the insight on kra de ya na nkota te Africa ne ade o ne de men sorry Togbe Afede na worker say Asogli State penimpa ya bodin agbogbo mefia usubodi mame enne ya dinkruma no dinkruma ne dinkruma so nkam dipa o agbogbo mafia enne ya meda na mpesa bebo me pe Togbe ni mpom papa okay is agbogbo mafia okay we dey share me share adomonline.com why I didn't want to be Greater Accra Regional Minister Henry Kote wachirim edman kedi man kwaran kompese gobeji adai okwa Adom Online entiano edaho ya fasida na Master Assurance your solid partner CBG we stand with you Vodafone together we can Access Bank more than banking latex from your partner for life and My Life Insurance Company Limited Omadaroma and I did a one crata na personal